Okay, Windows 10 computer tha antenna phone the computer the join re yang na ku pin do re yang de mang khang phe phran le that ngai the ro yu mo wa ga de tamesra ko device manager ngu ge chang de mu na ra yan de sra ko ante shang ga shang se nga jang de sra da du wa na ra okay ne be ka ba de na yan de ko ante ni yu wa yang de sra phe mu na ra de ko ante ni ka thok ku de ngo se nga right click tip ku tip de se nga jang screen mi lao de port crowd jang de property nga ko ante ni shang de ko shang de se nga jang de power management nga de man chip phe phuk na okay du de du okay de ko ngo se nga jang mu tut na me ya de sra ko ante ni select wa jo de ko jo ngo se nga right click tip de uninstall device nga phe ante ni tip dat ka mu tut na ya de sra ko be sa ka okay de ko ngo se nga de ko be kan pat ko na pai na ante computer phe restart khat ko ka computer restart khat to mo jo screen mi kan la ra shi bung li glong ngo sang ja ante de sha ko be sa ga sa na me screen mi kan la ga ya ante ko update driver nga phe antenna phone phe restart khat dai slek lang da glo dat ka tan jang ai ante ni de sha ko du sa nya ante ni phone phe kan phuk na me phone phe computer the be join da du tan jang ne ko long wa sa ne ko long wa ja ante Windows E nga phe edit dat tip dat na me ante phone ko nam join nga phe edit dat dan jang de this PC ko sa na me antenna phone ming pai wa mai lu tam la sa storage ne ko aku myu ni mai ku bang la sa sing ra antenna de phe pai phuk na me antenna internet join sha ko USB turning ko sa na me sa join da jang mu ante ni de computer re ya na zon de phone sum ri the internet pai mai lu lang sa re ngai che ju grek fa sa ngai ko mra myu sa on re phang na bi ju da pai khum ka